serenan wala besai ora gaya bagi dalang kaya ini siapa minjen dorong yang nawa beda yang isuya tujuh raya lagi nengin jobo yorgilai yang kangin jiwa ini nyaga muarega minjen dorong yang nawa beda yang isuya tujuh raya lagi nengin jobo yorgilai yang kangin jiwa ini nyaga muarega ay bori dangar nangai amarengi suya bogel lo tiene Duarna regelare la basura la dogoya ishunya Airori residano Chomaro lengangelino legene Nangai rabologiyo Nangai rushugiyo Pasenairo borobayo Bagunya giroria begendo munye bagyaise Iye minyo siligi tine wejiniri Moraga yangai Kero mabarishoy kirabira sitan Sola di Maria, Baba le Malomiri, Amayaga Namara Mara, Toribog de Riboroino, Sola di Maria, Baba le Malomiri, Amayaga Namara Mara, Toribog de Riboroino, Jogi ya my villa villa, Anakai Rubulo Loye. Munya lo birlangare Sagala ga jolo dumoro Dori bogi de riboroino Ege ni dori bo Elisha Ile bia ni jaro gorali Oro marda nekema Rogo lolino Yesu Egala bolor ngarurumi Injabo robi gola saro Deburu rolo erorare Ingasi abagile Yudea Wamerabagi Samaria Wanyorie Sola di Maria, Baba le Malomiri, Amayaga Namara, Toribog de Riboroino, Sola di Maria, Baba le Malomiri, Amayaga Namara, Toribog de Riboroino. Sili lai Arada ya mushor burge lai Nakajing rosubu go lai Egane mayana rangeda Babana yagi maralala Mborango roba yangeda Rogi mara gwenya Amora yanga yenje vaya Ngabe yage nedwa baya Amu yange yanga senyari Tanabe genyanga nasaino Nari gano senalango Kanyoriye Sola di Maria, Baba le Malomiri, Amayaga Namara Mara, Toribog de Riboroino, Sola di Maria, Baba le Malomiri, Amayaga Namara Mara, Toribog de Riboroino.
kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ngoja watuonyeshe jinsi watakuwa wanashirikiana mambo. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tuonyesheni jinsi mtakata hiyo keki mnapoishi. Tuwashangilie kwa makofi na vigelegele jamani. Tuwashangilie tena kwa makofi na vigelegele. Endeleeni kupata sauti. Endeleeni kupata kwa utaratibu tu, msiangushe, polepole tu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe.